apa ke teia, te ke tau hia I mahaki ia ka mai mo ui lelei, te ke puritua ka me he whiwhine kotoa pe, ka ke nofo koe ke teia pe, lolo tonga mo whakatou mo ui, koho loto ia. Ana, o ke loto ke maua Ian Centuri, Gibson o Huspani te whamau, ke mononofo whakataha I te whamau maan on, o whakatatau ki tūtoni ai o kua, te ke ofo ke te ia, mo ke whai whaapa ke te ia, te ke tauria I he mahaki ia ka mai mo ui lelei, ka te ke whuritua me he tangata ko toa pe, ka monofo koe, ka ke nofo koe ki te ia te tokataha pe, lolo tonga o mo whakatou mo ui. Koho loto ia. Ia ni pia mo ana. Ko ki nau tolu ki whakahoko e o tua, ke ua na whakamāwai he tangata. Wow, Ian Gibson. O omi koe ana, ko kuai fi whakamau, he ahoni pe a whai mawai pe, I he lelei moe kowi, lauda, I he mao mea moe masiva, I he mahaki moe mo ui, te ofa mo tau I koe, kai oa ko whakamawai ki taua e mate, o whakatatau ke tūtūni ai o tua. Ko e ku fuakawa eni ki a te koe. Ko au ana lau taimin Kristina. O ko omi koe Ian Centuri. Ko hoku huse pani ki whakamau. He ahoni pe a whai mawai pe. I he lelei moe kowi. I he maumea moe masiva. I he mahaki ia moe mo ui lelei. Ke ofa mo tau I koe. Kai oa ke whakamawai ki taua e mati. O whanatau I he tōtoni ai o tua. O e ku fuakawa eni ki a te koe. Ian pia mo ana, o ki nau tolu o whakahoko e he potua, ke owa nā whakamāwai e ha tangata. Koe mama ki he mari e Ian te mo ana. Koe whakailonga o e fuakawa ko motoki hokoni. Koe whakailonga I tua. O ha ofa o kutuku I loto. Aia ku ne lalanga ai mo ui e ua ke tahape. Koe mamani ku ngā hea me he maka koloa mahu inga. He mamani koe ni. Ke ne whakamooni. O whono ho moroto I he koloa ai o tua ke mo wahe wahe. Ian mo ana. E bawa te mo mamata ke fo I mama. O hui kai ai ha hoko ia I he mama. O e whakailonga ia o ha ofa o kakako. O hui kai hano kamata ana. E hui kai hano mata ana.
Koe mama o ko watu. Koe whakailonga ia o e ku whakapau. He fuakawa ko ta whakahoko. Koe whakamau ia o e ta whio whaki. Te ta wahe ia o kamata he ahoi. Ke tā wak mai e Sihova ai mama ko watu. Ien, koe mama o ko o atu, koe whakailonga ia e ku whakapapau ke te koe, he fuakawa ko ta whakahako. Koe whakamauia o e ta whio whaaki, te ta wahe o kamata ia e taimi. Ke tā wak mai e Sihova ai mama ko o atu. Ana mo ien, kina tolu whakahoko e o toa, ke ua na whakamawai. Ka mea he area a Ian Centuri Gibson, mo ana lau taimi Christina Taufa, kina na no whakatahe mari maa ni oni, ko na whakapawai he ao e o toa ka moi kakaini. Ke kone whakamoni ki ai, ake na whipuke ni maaki, ko ia kou whakahaa. Koe huspanit pe moe wife ki naua, I huafa tamai pe moe alo, moe lau maare maani oi. Ke tāpua ki mai e Sihova ki moua pe moe tau e i. Ke whakaulo mai e Sihova hano fofonga ke a teke moua pe moe alo o wha. Ke hangai fufonga mai e Sihova ke a teke moua, ko na oatu ai merino. I pronounce you husband and wife.
hon. Ia e a Fiona e o toa whamalo ia. Io whaak mai ho alo ko Sisu Christ. Ai he po hono lava ki e na ne tō hama pere heri hono e ne whakawhita e. Na ne paki o ne oange ki he ne kau ako ne mea. Tō o kai ko hoku sino eni. O whaaki maa motoro. Mo whai pehe mo ku whamanako. Pe whoki ne tō ai e po heri ai oho mohe o ne mea. Ko hiu koeni e whokawa o i hoku tata a. I ronga ha mo rinu ia. Whai a mo ku whamanako. Gloria ki ha Fiona Sisu Christ. Kumau talaki a ho pekia. O kumau malari a ho toe tuu. O kumau no whaakitari i ho haere mai. Amen. Haere mai lau mare maanioni. Kai hoko e maa pe moe waine o amanaki ke mau mauni. Koe maa o e moe. Moe ipu o e whakamoe. No taki ki mau toro. Ke mau hoko koe sino betaha. Peke tuple ki nai he kano kato o kalaisi. Aia koe uru. Amen. Wikai ke mau ununu mai eki. Ki o kei nanga anga i he whalala ki ha mau maani oni. Mori ke mama. Ka iho alo o whao kula. Wikai ke mau tau ki mau tolu ke tana ki anga he momo i he lalo kei nanga anga. Ka pehe ai pehe a Fiona. Pe ko ho ulunga anga pehe ai whai mesi. Ka moe. Ko ia e kilelei. Tuku ke pehe. Ai mau tō ai nasi. Pe mehe sino pe moe tata. O alo pere ko Sisu Christ. Ke mau nofu mau ai pe. Ia te ia. Moia ia te ki mau tōru. Amen. Maa putau paki. O tau kautahai pe moe sino tau e ko Sisu Christ. Waine o tau riringi. O tau kautahai pe moe tata o Sisu Christ. Aina lilingi he funga kolosi. Ko hi ko koe pe moao. Amen. Oh
tawai ko sisu Christ. Moto e na pa. Mau e na I loto tui. Be mo e whawhawhita. Yo doa maf. Ko e nia e whakailonga e toa whiawhaki. Ko mau ke whakamoni aki ai he hoa tā koe. Ka mau kei nanga whakatahai, ka mai awhiona I he sapati whakaos. Oi mahina uruaki, oi whanonga ana he tau koe. Ka mau whamoni whataha, ka mai onga mātua ou, I he mari maoni honi ai awhiona. Ko mau toa e sino ai awhiona. Ko mau maui ai o tua ho tata he tui. Tumua ke hoko ai tui ko ia. Ke whakawai aki. Ai mari maoni honi ko mau whea he honi. Tumua ke hoko ia pe matai koloa. Ke a ien pe mo ana. Ke whamoni pe mo ia mātua he honi. Ke whaia e mau toka ki. Ke fua he o tamaiki koeli. Ke hasino ai o toa. Ai langi o ia whiona. Mau whaia lotone. Koloa ai a whiona. Tokoni mai o whakapulupulu aki ho kere si. Ia sisu Christ o ala o mau whakamukuri. Amen. O mea toa. Aku ikai
me whai pe ke o ngoa. O ke ikai te me whaka kua lai. O ke ikai te me whai a tau. O ke ikai te me kumi e me leia ana. O ke ikai te me whakaita. O ke ikai te me inau te me nau al kauri. O ke ikai te me whiawhia i e kai kauri. Kai te kauri. Kau te kaura whiawhia do ori. O te kupuma i e mea koto te. O te tui i mea koto te. O te amanaki i e mea koto te. O te kautaki i e mea koto te. Ko opa o te ikai ke ka ana ia i a kaini. Ka meamo ka marama o lo ke sai. Kai hoko o tai auna, meamo o whai atu ana i mea. Kai tai pai o tuku ia meamo o ino o loko. Kai hoko o tai auna. Tapu ke whio ai tō tahai o tua na tau o tō. Na tapu atu kalaire sip. Ke whanau e whanau o wiki. Tapu atu mawhuta lo hangana kau mai kau tau i whanua. Na tapu atu ke kau se tua tā. O iango whaianga lot. O tau i heni a honi. Pada buat betul baik yang tadi motor mereka wah ngahi kain ngah ngahi family utau galol hendi kehui kau mari kau ahli. Kata pergi hendi ke kamu tamaiki kuna fefamoni aki ihe fuakawa pemol famupau ihe mari maani oni utau fakakato ihe huatani. Ia kamahan. Kumua ke o whai pe mua ki ko pō no koe, ko ilo pēr ko whai ngata e a. Ka ko tui o koe mahuina o e ahoni, i kai ke tau lawa ke tau whasisi. Ko hui ko e whelotoi e Talaboni, Ian Gibson ka ma ana tauwha, ke mari maoni oni o e ahoni. Ian ka ma ana. Ko matoki whakahaukoni, ai fuakau. It's a covenant between yourself and God. And all of us who are here today, we just witnessed that the both of you have just done promise against each other. Not only that, you shared your love, you shared the ring together, and the ring that each of you given to each other has no beam on it, doesn't have any beam on it. It's meant sharing love until the end of this world. So keep that in mind. Ko mari ko tope, tau fai ko tope me ko ni tu. Ko fa to merie. Ho. Ka mo amanaki. I wa o ana ka mo koe ye. Ko mo fe palomesi aki ha oni. Te mohanga te mo wahi ho mo ka ha. You share your future together. O toki whakamā wai pehe mai. Māri, koe toki mea mahu inga tahai he mā mai ni koe. Tahai ni o ngā mea mahu inga au pito pito he mo ui. Ko hui ko mo whelo toi. Ne kai ke whakamālohi ki moa e hata. Ko ki moa pena mo whelo toi. Ke whakamahino, wedding, it's a one only thing in your life. Not twice, like the others. We mo e tahape. Toki mea mahui ngā tahai ni homo whelo toi koe tuku pā. A koe Ian, ka mo koe ana. Koe ni au tawomi ai ke whakahop i ao o tuahe. Ko hui ngā mari that you agreed between each other. Ke mo whetau hi aki, ho mo kau mea, hau-haua, pia mo whakapapa. Koe mari koe trust each other. Koe whewhalala aki. Tau se whanau pehele sona e lau, ko whewhalala aki, funga ha mo wheofa aki. Ka toki whakalau mai he apostle law, the meaning of love. You have to be patient to each other. Important, you have to be human. There's a
element of humor in marriage. Kapau ka ia Mario mo whakalongolongo, it's a dull marriage. O whia bega mo ki whakaori, te o ai ke ita he whakaori, Ange koe mātua koe ngā kata mai mea, So, koe mari koe whi whalala aki, koe whi mahino aki, koe tauhi mo oni, ai whi ofa aki, koe whaka mau ke lahi, koe mau luta, koe whi whaka more aki. Forgive each other. Ko tui koe uko ia koe mari. You know, before end up into an argument, ask yourself, is it worth it? Is it worth it to argue on that little thing? It's when marriage, you have to have second thoughts. Ko bau ke iai mo te whakaukau tu oua. Pero ko mahu inga ke tau kei whakawhekiki i mea lau noa ko ia. O hoko ai mau lahi ni lofu mai. Ko e whemahi aki ho mo ui. In your mind, spirit, o mo sino mo ata mai ba mo lau mai. Ko mari, ko tu whakataha, stand in by each other, i taimi lelei, mo taimi o ki kaya ke fu lelei. Ka ko taimi ko kaya ke fu lelei, it's just a wind. When how bear blow, finish. Ko ia uhinga, le son ko na tau lawa ni nai, think twice my way. Is it worth it to argue? In a little, very little things like that. Ian Pemoana. When Mari, we've just completed his husband and wife. Ko Mari, ko hala whakawakawa, mo ne whakahoko, mo whakauhingai a whio whaaki, a tangata pe mo whiwhine. Ko Mari, ko ngāwe o tū hoko be. Ke ne langa hake, mo whakafuo mo ui, pea mo whetau i aki i whanonga mo whai. Koe Mari, koe whio whaaki. For you to love each other. Ka tawanga be. Ka whonga to hau iki, ka mai kautau i whanua, pea mo siasi, pea mo yung family na hoi. E whai tā hoa mai a tuanga tiki mo ni tau i. Pea ni whakawhonu ki moa ake ni kere si he e poki ku mo au sia. Koe huspani ki pea mo wai. Mori ka mo mehake tau hewa. Ono ngea whanoa i ni, ono whanoa, o iawa i kere si whakatolona. Koe mwana ki. Kai hulu atu pea ofa, he tau i ngani ngani au e
e ke ko Jesus Christ o fa tua pe mo fe la mai mai on to to ko ya to la pe mo mai ma oni o ta ko e o na hiki kai fai be o ta ngata amen.
alamak. Kan itu page ke hack online ni. Tak ikut boleh mai. Boleh. Malu be. Cium. Tiga. Wih, Victoria. Victoria. Ya. Iya, orang itu bawa toma. Hello, Mahia. Aku jangan buka aku tak percaya kai. Shut it.
Okay. Yeah. Yeah, I'm good. Like, I'm fast. Itu aja saya ada mudah. One, two, three. One, two, three. Taha, uwa, go. Halo. Ya. Phải tay của anh ta. Anh